Jurko, dobar dan, dobro večer, stari. Dobro jutro. Mi ćemo, ovo što ste vidjeli, ovo je bio blog, a sad ide, šta ide ba? A sad ide blog EPP-a. Naša firma MG Commerce iz Leipziga kod Auschwitza, nedaleko od Male Krsne, je prozimala antisonarnu i antistatičku krpu koja služi za brisanje podova, ali to nam neće sad trebati jer nam to ne treba. Kesa je na programu. Piši 32 sekunde. Dobar dan. Ovo je kesa koju ćemo mi sad isprobati. Čekaj, sad! Nemoj sad, bre. Broj. Meni tamo. I to morate znati šta ovo, ovdje ne smije dihtovati vazduh, to treba zrak, ne treba doći na zrak, on će početi za nekoliko sekundi da nestaje vazduh, on će početi da se guši. 20! Je li koliko je po kilometru da se moj? Merim koliko? Koliko? Stań! Umro! Kako umro? 25! Bravo! Bravo, pa ja ne mogu da veram! Dragi gledatelji, uspjeli smo! Umro je za 20 sekundi! Prodavati na svim tržištima, počeo od Bangkoka, Ciriha, Londona, Frankfurta. Malezije! Čelerka, Hong Konga i Stiglo ponude iz Frankfurta! Alo! Koliko? 20 piši tamo? Koliko kumara na ruču? Nemojte zaboraviti! Telefoni su 688 458 322. Lokal! 256! 38! Bravo! Piši! 256! 20 komada, 256, dobre. Kese! Za Frankfurt na ime? Za Frankfurt na ime? Mihić! Nema problema! Dođenja! Doviđenja! Dragi gledalci, vidjeli ste naš novi patent koji će otvoriti nekada jednog dana na tržište. Znači, to je to je jedna obična, malte ne izgled kesa koja nije u stvari obična, koja je neobična. Da. Evo vidite ovo, Drago sasvim primjena čovjeka, ovako možete konja ubiti, ništa mu neće faliti. Da.